Izvršavamo. Isil. Isil ne radimo. Ne vam ukreni, evo te. Tepej. Oj, koji su uši. Aha, ima. Sve koji su na ulaz. Sad će on biti tamo. Ovo to dok plane dobro. Sada se dama moje donio ovdje. Je li to tamo pas? Upod. Puno benzina. I upoznao da sam mislio su puno. Plan će to malo treba, ali kad plane, to će trajati pol sat. Evo ma kril tamo vidiš kad umira. Sad će on biti tamo. On ti jel da tu... Sad je on mrak pa biže u... Oni misle da vidi daj koji su na ulaz. Sad će on biti tamo. Gledaj sad. Ček. Aj. Ali vidi kako znaju, kakav fokus je nada. Žijera. Lak, pustiš i malo da naletu. Ja, čopte. Pa to će imati, da mu uzem ili ga triže. Evo ti nju mati. Jedan stršen će ubiti milion čela. Ovo će košnić cijela. A milion čela napravi 50 kila meda. I 50 kila meda spasi 10 ljudi. Ovo će grana, ali će se krpiti. Ovo moja mislio. Šta ima čovjek Pa od njega? nema Ništa. više, malo. Znači sve što ne koristi, pali. Ko Hitler, jerane. Pali. Cigani ne valjaju, pali ih. Krečana i ćao. Vidiš. Vidiš na snimku. Samo što i nestane. Daj dole, matere, znaš koliko ima dole, evo me šta kako ne hiljada dole u mizi u ove. Ut mati, jebi. Ja ovo da, znao se. Padio sam je tu. Onda on djede potpura ja da uzmem onu motku. Ispravi. Dole vidite. Da, hop dole ima onda. Mizi. Bez krila. Matere. Ništa je tu. Kako? Ako ti je Hitler za vrijeme 42. one idu nose one topove i samo... On je šit. Bacaš plamena onaj. Ja. Napišeš, ne se... Hitler broj 2. Eto ti okruke. Vidiš što bila ga može. Ono ti tebi, ono ti ga, jebat će vam srce s mene. Da se možeš... Aldine. Udar ti i pašu, znači. Kad napane. Ja zauzela vas! Ne, ovo ništa. Hoćeš ga garan. Hoćeš ga, nije to krava je. Ja ne hoću gleda. Neprijateljske snage i dalje navaljuju prema Srebrenici i ostalim dijelovima koji su opkoljeni i izruženi. Rane još ima do večeras. Eto ga, baba. Ovo je naše posebne javljanje. Gdje? Zosnit će me za leđa. Djelaba najbliže. Ja da ga pipne me travka, mislim tršim, nalijepio se. Otori, odi vam. Bježi. Odi vam. No, hoće. Ne diraj.
Gotovo je to njihov kraj. Eto. Svako koji je ostao došli kao Kako ide?